Dear Manong Nemi. Manong Nemi, ti malikod ni Lucy. Yung sagbay nga ti malikod mo ti anak ko, ada kinaot na itibag na sana inyawat kanyak. May isa nga sobre. Inawat ko met. Ngimisunat kit kitaek sa angat ti sobre. Yung kami tatang. Kinunana, Manong Nemi kat ti malikod mo ten nga nagluganin iti jeep. Nakadayudan Manong Nemi ngamjak pelayang nakakuti. Iti nagtakdirak. Agsalsaludsod ti panunod ko no apay. Nga apay, nga awa malapulos tinariknak. Nga gura kadakwa, palanggura da kumakanyat. Apay nga sandak na sinidir. Apay nga awang pulos ti gura da kanyak. Kat siyak awang malapulos ti naibagak. Awang malapulos ti simngaw. Abalikas ka na ginibibig ko. Awang malapulos ti pakita da nga sakit. Nga marikrik na da kanyak. Awang malapulos ti panang sidir da kanyak. Apay. Apay. Ngam dyan mo Manong Nemi ngam kaslakay kahit ko kuma nga pinagsawsawan da kadagiti saan nga lasya at nga balikas. Kahit ko kuma Manong Nemi nga tinong patungpadak ta iso ti rumpeng kanyak sang kadi. Tinamnamahit kat pagsawsawan da kadagiti saan nga malamot ti aso ako nada. May maong pulos ti nauray ko. Tabi na beso nakpay ti anak ko Manong. Idin tamalagip ko Manong Nemi akitahan ti sobre nga inyawat na kaniyak anyan na si daw ko di makita. Tinaglaon ti sobre. $500? $500 Manong. Adad naman ang Manong Nemi nga nakarik na akititagan sen iti kaon ka. Kaslaad na nagsen nga banag nga naipandag iti barukong ko. Adad naman ang Manong Nemi nga nariknak ti sidir ti konsensyak. Kasla idilaheng nga nakariingak iti dakas nga tagtagainam. Kasla idilaheng Manong Nemi nga nariknak ken napanunod ko ti na nagsen nga nagbasulak kadagiti agiinak. Kasla idilaheng nga amok na amuak nga awan ti serserbik nga ama. Nga dakasak nga ama. Tirbeng na kanyak katrumbeng nga mailunod. Nagbali na kasla na dagsen na krus nga inakbakbaklayan ti sidir ti konsensyak Manong Nemi. Kasla idi pa ilay nga masidsidirak idi bugod ko konsensya. Tawore nga taan niya pa iti araramindag saan ko nga mapasubli pa iti napalabas ken saan ko napulos nga maator ti dakkel abidot ko Manong Nemi. Iti may isang aldaw nga kaadak iti taltalon Manong Nemi bigla nga nariknak iti panakaulaw ko. Ay. Naulaw ak Manong Nemi. Naulaw ak katagsipngetan ti panagkitak. Agkupitan Manong Nemi ti barukong ko. Agkisiwan ti masal ko. Yung karigatak tinagawid Manong Nemi pagisuloon ng adak idin iti paraangan mi Manong Nemi di aglustuya kon. Kadya ko na mo Manong Nemi no niya digiti si marunon nga napasamak. Iti agsublin ti puot ken riknak adda ako niti ospital Manong Nemi. Kat kaslaat addan nga limiden ti lubong para kanyak idi maamuak noan niya ti sakit ko.
nangato iti createan level ko, creatinine level ko. Iso nga mato ti high blood. Nga mato manong name iti blood pressure ko. Dahito ti magapo manong name iti bakunang abnormal function ti kidney. When babaen ti ultrasound iti panaging pakaamukan niya ti doktor. Nakita da nga ada multicytic kidney disease. Wano ado nga cyst iti kidney manong nemi. Kat masapul nga agdalanag ti dialysis tapno madalosan ti toxic iti darak. Dahil dati ko na ti doktor manong nemi. Dialysis. Maulit-ulit nga dialysis manong nemi panakadalos ti darak. Anadan nga rimigat ti kasasaan ti panagbiag mi manong nemi. Imbaglagi din tadalayang datatang ganda dumapay kakapsat ko mang tultulong ka na kami. Para iti panagdialysis ko. Maminsan iti may nga lawas. Kat mano ti presyo manon nemi ti tunggal panagdialysis. Pangalaak. Kat nagiti upat nga nakograman ka ni Carmen. Pangalaak ti pangbiag ko kadakwada. Ti pangbiag ko ti bagi. Tultulungan dakman datatang manon nemi kat nagdadado makakabsat ko ng saan met akang kanayon. Kanado pa lang ti sao-sauda manong nemi kas kada sidir nga mangmangin ko. No kas tamang tenda. No kung mga hindi ka nag-arami ti sanga na siya at Edward. Samo kumain nga binaybayan ti pamilya. Napintas kumay tatibiyag mo. Hana? Tatang. Baka kano ada ka mamatan sa di Amerika. No saan mo insinsin ng lilosi. Maulit-ulit na kita nga sidir kan pamabalaw da kaniyak manong nemi. Bana gamang dagdag didagsin amarikrik na. Abay. Abay ka naramid kong amin dito eh. Dito ka din di pa nakadusak. Abay. Iti may sangal daw manong nemi adag iti kagtutugaw iti sango ti balaybi. Sangsangpet ko manin iti anapan dialysis. Iti adda nagsardeng nga van iti sango ti balay. Kadanyan si Duker ko iti mailang nga ak dagiti dimsaag iti lugan. Ni Lucy. Kaya nagditalungan nakmi. Uwen isuda manong nemi. Kasla kayat ko idi nga tarayan nga arakupen dagiti anak ko. Inon na anak tibain. Tada ka di kalintegak nga mga rakop kadakwada. Tada ka di kalintegak nga mga wag kadakwada ti anak. Awan manong nemi ka patubing na pala idi binaybayak ina. 8 inem ken 4 kasta titawan da idi mano. Ni Lucy nga asawak ti muna anaguni apaman nga nakatugaw da. Kaditi sangwanan ti pamilya. Iti sangwanan mi. Tada ni Carmen nagraman digit 4 nga anak putot ko ken kuana. Nag-aabay da. Nag-aabay mat dalusi ken nagiti 2 talong anak ko. Anak mi. Si Lola, si alumanay ni Lucy nga nagsaw. Nabayag ka panawin nga inuray ko dayto eh. Ang awad daw eh. Nga makapagsasango tayo. Edward. Nakasentro ti panagkita ti turong dagiti mata ni Lucy kaniyak manong nemi.
Nabayagan ng panahon nga nurure ko na ito nga kung daw nga makapagsasangot tayo. Edward, amam ka di nga di una na, hindi ka paspasamak ti amin. Kinagura ka iti kas taunay. Tumok mo sa dilangit ti gurak kang ka, iti inaramid mo. Iti likodan nga siyak tilagal nga asawam, kanadaan tanid talungan na. Insukat na. Adadang impatig mo day nga Janet. Kad di nakamalapulos ing kawin, iti agtalaw ka. Kinagura ka, tumukno sa dilangit ti gurak kang ka. Inlunod ka agapo iti panang gulib mo kanyak, ti panang talikod mo ka na kami. Amo mo dagiti anak ta, no kasanot, nagrigatak, nagmaymaysa ka, nagpatakkel ka na kwada. Arig na ilumlum ko iti bagik iti trabaho tapno lang mabiyag ko ida. Ado nga luwak, tinagtedted, nga puti pa nagsagabak. Kadyak mababalo ida idi, no kagurda ka, iti kastaunay. Uy, jak ida na anawa, digiti talungan nakta, nga nang guruguramat kang ka. Tunggal makarigna da tinigat, sikat malagibda. Kaya ikikis na ti pungtot da kang ka. Ikikis na ti gura da kang ka. Ngimamom, nakaimimbag unay ni Apo Diyos. Tas sinupapakan na nagidi ka ado nga rigat ko. Inturong naman nagidi doang anak ta, itinambag ang gasat. Kadi din damang rugin na sumaya, tibiyag mingagina. Di tamat nga nang rugi, nga naglunit ti sugat, nga impalay mo dito'y puso. Ijemat nga nasursuro ka, nga pinakawan. Kat linipat kon, anaming pinsan, tinapalabas. Tadagayam, nagsayaatan, tinaramid mo kada kami. At nagsayaatan ti amin. Manong nemisan kon nga mas masarkilan idi tirumrumkuas nga dagansen amarikrik na. Marunawak idin tinalaos sabayin ko karagiti anak ko manong. Imbulos kon ti arig na nadadagsen nga krus. Inbulos kon ti arig na nadadagsen nga krus ka na ipandag iti barukong ko kat bulon ko ti panagsangit ko ka nagananugog. Kat saan ko napupuutan manong nemi nga di makdarag ka nagparinto mga sangwanan da nga tumawad-tawat iti pamakawan. Makawanan ko mahanak ko. Makawanan ko ma. Makawanan Jak idi maitangad ti rupak kabayatan nagsangsangitak. Manong nemi kaputawan ti rupak nga sarang ko kadakumada. Kat kabayatan nagsangsangitak nga nakaparentumeng nga nakadumog. Nariknak nga danang batak kanya. Kadidiyangan ko ti rupak manong nemi nakitak tinauna nga babae nga anak ko nga si Dudungo nga nangarakop kanya. Tatang, nabayagdakan nga pinakawan. Saan di nga agsarding ni nanang nga magbaga ka na kami. Ket pudno unay ti sa una. Ori no malbaligtaden tayo, ori malbaligtaden tayo ti lubong. Amada kan tulat ta. Amada kan tulat ta, tatang. Ket awang kami no saan nga gapuken ka. Sa amin ko mga nakita tilawag no saan nga gapuken ka. Kadagyaman kami unay ken ka, tatang. Adadamanan manong nemi ti panagsangit ko, nga bulon ko tinangarakop kadagiti talungan na ko.
Kaya kalman tiriknak manong nemi intuloy ni Lucy tinagsaw. Edward, nagtutulagan mi kadagitan nagta. Nga isudan ti makamu iti magastos iti panagdialysis mo. Kaning karida nga tulungan ta ka amang paadal kadagiti kakabsat da. Iti anak yu kini Carmen. Tulungan na kayo. Iti palang tedyo tinarang niya kamasakbayan ti kitupat nga anak yu. Pati ti asawa kuno ni Carmen manong naming adama nga kadenden na kastaonin mati panagyaman na kini Lucy. Ken kanagiti anak ko. Anak mi kini Lucy. Ken nagyamayaman met manong naming di kitupat nga kakabsat nga anak mi kini Carmen. Nag-inarakop da nga kakabsat nga ama manong naming. Nag-inarakop da nga kakabsat iti ama. Noan niya tingkari dalusi ka nagtitalungan na kumanong nemi sa Andapulos anang liwat anang ted nang ipawit idi ka sa pulag idi dialysis ko kanti parat panagadal dagiti anak ko anak mi kini Carmen manong nemi nga tiagdama manong nemi kadagtawan ko niti 74 kaya nasuruken nga 15 nga tawen. 15 nga tawen nga agdaldalayasak dialysisak. Ket kasi na po Diyos manong nemi napiksak pailaeng. Kasang kakaskarigda duma manong nemi nga nabitlang ti panagdialysis da edi may pulang ang tibiyag da. Isong mas daw, maadod kitigarat mas daw. Edward! Edward, pare, slawan sa amin ti sakit mo. Sayang sa amin lang ti panag-dialysis mo. Sayang ti ribo ka kwarta. Kita nakabigbigsa ka mo ba lang. Gapo kinapo Diyos. Itultuloy ko dek-serbi ka na kita anak ko. Hindi kita nga anak mo jay. Isudat tumultulong kanya ka. Hindi kita nga anak mo kini Janet. Tsaka mo. Kita sa pulong gumamit idatap na nikasta kita. Itid mo matori basit lang pag-riber nga makasawa. Siguro kita hada ka sa pulan. Adamit siguro ama nga mangkit-kita kadakwada. Manong nemi dua kadagiti upat nga anak ko iti may katlo a pamilyak. Anak mi kini Carmen. Iti nagturpos iti kolehyo. Di nauna adan sa Saudi Arabia may isang nurse. Kaya ti sumarno may samet nga maestra iti may isang public elementary school dito Dingras. Amin di kitoy manong nemi. Kaya utang ko na imbaganakem kini Lucy. Kaya kiti talungan nakmi. Ti pamilya abinaybayak. Kaya pinagtalikodak idi manong nemi. Awanin ti damag ko kini Janet kaya nagdiduan anak ko kaya kuala. Tuloy-tuloy ti komunikasyon mi kini Lucy asara mameten nagditalungan anak ko manong nemi kaya kuala. Manong nemi sakbay kadi nga inak agtuken ti surat ko inak ituken ti surat ko kahit kuman ti mga ibati ti maysa nga adal. Agpapada tayo amin nga adda iti maysa nga lukong ti ima ti Dios aman nakabalin. May maysa ti dana ngayon tayo taltalaytayan. Ket ikan na tayo kumaamin. Ikan na tayo kumaamin ti Diyos. Iti gundaway ng agbalin ng instrumento. Nga mangisaknap iti kapya ken namnama. Pilyan tayo kumangarod ti ayat. Imbes nga gura. Ti mamakawan. Imbes amang ilunod. Dito ako nagtukeng manong name agyaman naklaunay ti anos mo nang ibasa ket sabi ko man damat na ibatik nga adal ket pagsarmingan ti biyag kadagiti aduunay nga nayat nga nagdengeg ka nagbuya. Aglalo nga pagyamanak o naglalo kadagiti padak nga ama happy Father's Day kada kay amin. Toy nagsurat
Edward, iti Tingras, Ilocos Norte. Iti panangisurat ni Alvara H. Carlos, a.k.a. Madison, iti Barcelona, Sulsuna, Ilocos Norte. Mabagayam, dadya nga rod, nagtungpalan, ti pagkasalitaan ni Edward, iti panangisurat ni Madison, wano ni Alvara H. Carlos, iti Barcelona, Sulsuna, Ilocos Norte. Thank you, iti more than 700 views, dumakit kita 731. Dumel Garcia, daytoy, the winner of the week, kunana. Anmoray Agunoy, astamatan gani Marites Katindoy, Milagros Ruiz Padilla, Dumel Garcia. How about the pakasalitaan ni Lady Lunes, adisyon na din? Ni June, ang istorya at pakasalitaan ng anak ken lulo na. Yoli Antonio Campos, Paz Lagwa, astamatan gani Cesar Pablo Baclig, ni Salvacion Ventura, Kumadre Basyon, nagasat kasender, ta napakawanda ka. Yak, napakawanda ka. Deta, ti malala ti ama nga awan ti panunot na. Jason Agnuturo, Jodoro, Remy Akdal, Liver Asuncion, Eder Antalan, Carmel Obes, Malobet, ni Leonida Vidal, Sartang Angelita Paggao, ni Fernando Bareng Kumbad. Happy Father's Day Kumbad, Fernando Bareng. Once you stay or dialysis, that's a lifetime useless kidney transplant. Oras, once you stay on dialysis, that's a lifetime unless unless kidney transplant. No, nagda-dialysis ka, lifetime data tuloy-tuloy. Malaksid no, ada kidney transplant. Liver Asuncion, ni Grace Lee, adaan balitok ti puso ni Lucy. Na story ko na ito. Ni, sino ba? Remy Akdal, kat dagiti anak mo jay Manilan, sungarod awang kanot ti amunan. Rodolfo Borbano, stangatan ganibita asto, Salvacion Ventura, April Marsan Martinez, Liovi Bagawisan Dagyo, ayan, ni Fernando Jan Bareng. Praise the Lord, what a reconciliation one family again ko na. Ni Charlie Marcos Besas, ni Milagros Ruiz Padilla, ni Remy Akdal. Thank you very much kata kay aming nag-anos ka nagbuya, 741 dari kabil ito ni. 741. Okay, thank you kada kayo nga nagbuya. Grace Lee, tunggal pamilya at daan istorya ti biyag. Iso na laing tasaan ngagpapada. Ya, ti panagbiag at daan amin iti bidot. Isong itilikodan ti amin at panagbabawi. Anyway, sander nice stories na si Atmet tinagtungpalan na ako na. Sige. Thank you. Charlie Marcos Besas, thank you. Ni Nena Carlos Magarin, Soldakes ka sender, baby maker ka, iba't ibang babae. Basol mo, kiniapo Diyos, binaybayam ti mo na nga pamilyam. Ita, napintasan ti biyagda. Ayan. Ano natin? Repentance comes last. Karma. Data. Karamam data sender. Anyway, nagbabawi mat. Kan nasayat mat dagiti binabayaan na. Kunana kat nagbalin nga adamot nagsayaatan. Ti panang baybayam kada kami ko na ni Lucy. Di ba? Kasla ka na dyan istorya dyan di Lunes. Binaybayan na, dagiti anak na, di mo na ang asawa na. Nga misumot nagbaling nga karit kadagiti nga anak tapno ipursigida iti napindas nga biyag. Iti likodan ti amin met, napakawanda ti amada, ta isudat na kaamo iti panag-birthday na, 91st birthday na. Ni Elsa Sadyan, thank you. Happy watching ni April Marsan Martinez, nice story. Meron na po kong dudang Charlie Marcos Besa sa Bagbabaydan. Carmelo Agsunod. Meron na po kong dudang thank you. Perlita Matias, nice story. Happy ending ko na. Cesar Pablo Baclig, thank you. Uncle Moro Power. Ni Carmelo Agsunod. Ni Jeffrey Felipe Gunatise.
kumusta ka na Barok, kumusta man ni Daisy? Ni soldado kami na to eh. Anak ko't kasar. Ni Second Lieutenant Joffrey Felipe Gunatise. Once a soldier, always a soldier. They just fade away. Past, nasingpat nga soldado na ito, bro. Yeah. Past all lie, God is good, sender. Lesson for everyone, nice story. Perlita Glipi Matias, Juicy Bagkaw, ni Robert Salapare, Rubian Aquino, Samatan kay Nicole na Cabero, Cesar Pablo Baclig, Rodoro Macalup, Los Minda Daguro Caberoy, pinagsilpo namin. Ni Shelio J. Dagyo, Awan Duque, Maog. Shout out naman watching all the way from Gregorio del Pilar, Ilocos Norte. Yan. Kumusta kayo? Rebecca Sibunglao, happy watching. Ni Marites Tejada, nagsuerte kan sender kanan to. Nagbalingan na siya at nagiti binabayam. Tilikodan ti amin. Telma Olandes, thank you. Ni Lorna Samalio, ni Ron Alvarez. Okay? Okay, thank you lahat na kada kayo. Padyak makita at comment ni Wilson. Diyan nga nakita. Nalapsak na na. Once again, happy 42nd wedding anniversary kada kayo, Wilson and Maida May Gawiran. Ito dito yung aldaw. Anmuray agunoy, oray siya, kayat ko dito yung istorya, surname. Alakit tag-desisyon kayo ito. Adamat pa ilang biyernes. Umat surat na ilam mo na ta, baga pala dilawas na. Ito yung pinagunyak, idirabi. Dito surat mo, may basa ng biyernes. Ay, Sabado doon, sir, jak pa nagaramin. Una namet. Alakit, mabalin, Sabado awang kam to no Sabado, travel kam to mapanja pagudpud, awan to programa to no Sabado. Ora siya kahit kumadado kanan. Ni Yamila Melyare na story, happy ending. Helen Domingo Lavendino, wow, very nice story, happy ending. Wala na to. Yan, meron na pa kong dodang, congrats story, sender, nice story sender. Nakapasayad na iti pamilya mong imuno na. Kasasiyad na. Lucida Saina, dito Alaska. Na God is great, kono na all the time. Soledad Nilo, thank you Soledad. Regards to Albert. Nice story Edward. Kono Lurvi Batangan, uno magawisan Dagyo, happy ending. Merly Pambit Ballesteros, congratulations. Kono na Charlie Marcos Benza, Sita Delia Mateo Garcia, nice story. Belia Briel, Dolores Roque, nice story. Lito Tangka, Reina Pascual, Rosan Aquino, Rosan Acutos Quinto, nice story. Nena Kakal, very nice story. Ni Angelita Bagkaw, wow, nice story. Ito ni Wilson. Wilson Gawiran, Condo Sender, happy ending, beautiful life story. God bless. Eden Antalan, very nice story. Catherine Gadang Gaspar, ni Domel Garcia, day to the winner. Ay, nabasak na day din. Okay. Salvacion Ventura, na-share ka sender. Okay. Pamagayan may padaanan nyo, oras na alas 11, nagiti singers and dancers tayo, ang kanta, salsal, katawa, di tanto Nemers Studio 2, ti pagkaangayan na. Anak ko naman mo rin, siyak kadyak pulos sa pakawanin, idikit adua, pinakpakawan ko, di ex ko ng binayba-anak lata, madagit naman hindi. Maragip man ni Anmo ready X na. May hamon pa ng lipatan kahit mga sawen adaguram palaking kuwana. Una ta sa mga mapakawan et ngora nagayam kit pinakpakawan ko kuwana. Awon ngagpaiso ya. Ni Edward ket binabayaan namin pinsan. Saan nga nagpakpakawan. Ngayon at least, napakawan naman lang. Ngayon ni ex mo, inikam ti gundaway nga gundaway. Tapno,
ngimsan naman nga pulos nga impateg day di gundaway nga inted mo keng kuana. Meaning, hana maawat ti anyaman nga nagbasulan na. Saan nga na impapusuan, di pa nagpakpakawan na. Dahil kahit nasa word. Ken kang runante aming mong susto, saan na ka nga ayayaten. Di nakapulos inayat. Tano, inayat na ka kuma, anta ko magundaway mo nga nagbalbaliw, nga hamon pa nagbalbaliw, di ba? Hambat pulos ng balbaliw. Ano nga raw dahil? Pumakada tayo nga raw din. Uy, napag-isuna eh. Pumakada tayo. Dito hindi pa makada nga ayog papagaya may. Dati kanta ni Regine May Gonzaga. Nga millions views. Kapsat, dadso 3M iti views na iti Facebook. Kapsat dati nga kanta. Nga doon di kiti mang kapkaber. Titunggal daw, sponsored by Gina Javier on behalf kan ni Anne-Marie Gonoy, kan letter sender tayo ni El Amor, letter sender, ni songwriter tayo kan ni El Amor Verdadero. Tas pasentin ba nagyaman ginapa Diyos? Dako kaklain, tao ang nabukit, isurunak nga agmatali, ken kang agbuten, isurum ti dalan. Pog naman nga basahin dito nga comment ni Maria Cristina Ragirag. Na story po makasangit akpay habang nagdengdengagak kasla makarelatak iti dito nga pasama kiti biyag ko kunana kadi Sunny Boy Haramilya sa pagbodan ngagputot ka iti adu samon tubaybayan. Sweet Jesus, kentun bigat tarabayan na. You're welcome, Sita Delia Mateo Garcia, Cheriel, Kenny Abalayan, Merly Pamit Ballesteros, Raton Crispin, Flora Villaborde. Pamagayang tilikutan natin nga ayog ng kamamagaan pumakata kami. Kinadwatan nga nag-service siyempre mga one and only Mami Merlin Pascual Ruiz. Kastamatan kini Nemeris Jr. and family, Nemalin Ruiz Ojerio and family, iti Las Piñas City, kani Sharin Ruiz Gaviria and family, kan si Bukela Nemer Studio family. Into numalem, padaanan dak, alauna, iti Kalmanlain, kan into nurabi, iti Uncle Mission all right. Babay na po, good day, and God bless us all. Parikut adunten, manglabunos kanya, pangaasim o Lord, tulungan na titunggal aldaw, titunggal aldaw, sweet Jesus. Apa nagubra dinaglaban, sweet Jesus, kentun bigat tarab
baklo